komanda amazina nyakuri bamwita Salomon Khan afise imyaka igera muri kuno ngiye kubashakira filimi hera ndayibaha imyaka yiwe filimi hera ndabaha imyaka yiwe bamwita Salomon Khan amazina nyakuri akabagira muri bane ba mbere b'abahinde bafise views nyinshi kuri YouTube babeshe se agera muri bane ba mbere Asa amateka yo mbazaniye Musa naye kagoreho ngakwifereme kagoreho menyeshe ko tandi hano basonesha ibirata atari kwa Musa mbabeshe se ega sinababesha koko hakubabesha nafa sivyo hakubabesha nafa ndakunda cyane Oliver Company baye abari we yifatiye ijwi giwe akifatira inkoni ye akifatira micro ye akifatira filime ye filime abaye muhaye ngo DJ barayimpaye ntavuze tabiva ndayiguhaye uyikore koko ndayikoze rero ndabakunda cyane ndabakunda cyane aro injira ari abo yari yaje gusuhuza murakoze ngo barakoze ako nari aho je yaje gukomanga ngo ni wundi ni wewe अरे लेकिन वो तो मार्केट गई है ngo waciyo mu gikani nakona cyane हाँ आओ जाओ रिंकी मटे सरस जी आइए आओ ना गीता और मैं फैमिली कम फ्रेंड्स ज्यादा है अरे बैठी जाओ मैं आपके लिए ना फर्स्ट क्लास aro akari original aro kora ivyo vyuma neza sha aro ntimugire ubwoba koko nuko karavuga yuko karyohewe kubera gahuye na Jay akono Jay ibyaraba haba mukobwa cyari itegereza koko umukama wanje ngo mukama hiyo ngo niwe yari yarabutse aza mujyama ko rero mujyama ko agira injyana bararirimba yambaye kutera agira injyana ririmba yibaza yuko ajyamye kuri mukobwa mugenzi we mbakunda cyane mbazanira ibintu bishasha kuko bundi je nibereye mu kazi nta uzankura muri kano kazi je ntakikuye ntimubizi se bamaze kubimenya barabimenye nta uzankura muri kano kazi ko nyene narizanye niyo mpamvu nyene yuko ko karikanga hakuno ni kari kazi ko ari gisore kiri hakunino igisore cyo kiri hakunino wateye ka chai kawe गीता बहन hakuno bagira ibyo baganira je yaje kwa mushikiwe क्या जे कुछ नहीं इनकी बेटी को गलतफहमी हो गई bagira ibyo baganira na mushikiwe koko तुम हाय babanze batwike पहचानते हो हाँ आई नो यू तुम वही हो ना के अंदर kano ga filime nagatuye ntabiri kagore ko katanu ko kandi पिंक तो माँ बेटी का फेवरेट है इंकी पिंकी पोंग चलो कबीर ndabakunda cyane शुक्र सरत ndabakunda cyane matwi wanzaniye amazi nkabanza kunwa kugira filime ndayisigure neza koko bano bagenzi banje batidodomba माँ muri filime batidodomba hari aho Jay yamucanye ajanye mushikiwe ndabakunda cyane mister nzanira amazi matwi sha mbanze nkore filime meze neza दीदी hakuno kaga ko garaho kamujanye koko mushiki wa Jay hari ivyo agira atangire kumuganira muganire story ya Jay abanza menye Jay bese Jay ni muntu hakuno ibintu hari ivyo atanga kumuganira nababwiye ko Jay yahoze ari umusirikare atanga kumuganirira koko amuganira ko yahoze ari umusirikare once a soldier once a commander wahoze ari umusirikare waguma no mu gisirikare koko umusirikare si cyo kimwe n'umusivili once a soldier once a commander hari amasasu menshi baciyemo ndagukunda cyane
ijana ku ijana, 10 ku 10. Abasirikare benshi barabigendeyemwo muri ico gihe koko. Jay was a soldier. Nakubwiye twebwe abakomando nyene hari ibintu byinshi tuba twaraciyemwo koko cyadukwiye kwirengagiza. Abakomando tuba twakirega muri byinshi, tuba twaciye muri byinshi koko. Matwi ntubizi, urabizi cyane. Babandi bandi atavyo baba bari aho bazi basama abona Oliver Company ariko akora filime batazi yuko ni gisirikare aba yaragiciye. Akono Jay Howe yaciye mu bintu byinshi koko byinshi. Ho bari bagiye gukiza abana. Jay was a soldier, was a commando, was not a civilian. Civilian mano umusivile. Hama twabakomando twamatura abakomando koko akuna ratsinga. Ubwingwane rikiraje imbere kanaje mbanze nduhuke koko. Mbanze fate kuri kapoze gato. Mfate kuri kapoze gato. Bari baje kukiza abana hakuno. Hari abo basevinze benshi cyane koko. Basevinze abantu benshi cyane. Bara basoja bari ba machineries. Babatuma ahantu bakagenda kukiraka koko. और हाई कमांड का Kukiraka. ऑर्डर की वजह से Bakagenda gutora ibyananiranye. Bagenda ku rugamba bakagenda gukura ibyananiranye koko. Sorry didi. No mukobwa mushiki wa Jay ariko araganira kano gakobwa katari kazi ivyo Jay yaciyemo. इट्स ओके Thank you. थैंक यू नहीं 3 लोगों की मदद कर देना जब भी मौका मिले Aramuganiriye koko. कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे Aramuganirira koko. जी. यही जय की सोच है Ambwira we mukobwa ibintu by'igisirikare we ntavyo uzi wahoze ari umusirikare yama n'umusirikare ntigira abasiviliano hano uvuga ngo kana kano mudemibirize no mudemibirize koko mwarakijanye mwo koko. Bwajije kumuganira kano gakobwa karishimye koko. Karavuga jewe Jay ngo jewe Jay siko kavuze mwe navyo mubonye ngo jewe Jay koko ngo jewe Jay ngo jewe Jay ngo bamuntwaye koko ngo nakwiyica ngo bamumutwaye ngo yakwiyica no rero ngo nebiki yavuze ngo mushiki wa ngo yavuze ngo ibintu ngo bibi ngo kandi bitandukanye ngo kandi ngo je ngo ntakana ngo ntavuga koko ngo yavuze ibintu bibi ngo ku bagore उसको सिमरन के बारे में ऐसी बातें ngo yavuze ngo ibintu bibi ku bagore हम पुलिस में कंप्लेंट ngo wanumye koko ngo we yanumye कंप्लेन हो चुकी है hakuno Jay yarahashitse rero Jay yarahashitse hakunino Jay bamuha phone bagira phone iyo bamuha एक्सक्यूज मी इंपॉर्टेंट hakuno bagira uwo ba telefone nguri hehe ngo ndiko ngo avuga ngo ndiko bashinwa ngo nagiye ngo kugurisha abantu zaye ngo mviriza musore ngo je ngo sindi umushinwa ngo numunepari ngo je ngo numunepari ngo sindi umushinwa सुन ngo si umushinwa पता लगा कि ये नंबर का niko kivuze ठीक है फोन पर लंबी बात करना ngo turi telefone mutangure gutrackinga ngo mumenye iyi telefone irikivugira heyi ngo ninde ngo ari karavuga hakuno umukobwa aravuga koko batangura gutrackinga iyo telefone irikirava je afata moto hakunino ikigoga kigwako ikigoga akigwako koko hero ara telefone ngo ndibaze no telefone ngo ni ya musaza ngo aribaze iyi telefone ngo ni ya musaza wiwe ngo akazi kakozwe fire ya mbere yabaye muhira डॉक्टर ये तो मेरे फैमिली डॉक्टर कपाड़िया है क्या ngo ibi ni ibiki एक डॉक्टर होते हुए
ngo ni hongere wanje ngo reka ngo cyaba kivuze ngo kikoge ko wavuze ngo bino bintu ngo kutakubita ngo nikivuze ngo yuko ngo batagikubita kuko hari ivyo cyari cyavuze kibi kiriko kiratesha umutwe uwo mukobwa थैंक यू की कोई ngo mwakoze जिंदगी में जब भी मौका मिले 3 आदमियों की हेल्प जरूर कर देना बेस्ट ऑफ ngo uzafashe abantu batatu ngo mu gihe uzaba bishoboye ngo azafashe abantu batatu ngo mu gihe azaba bishoboye ngo akabaronka chance yo gufasha abantu batatu ngo azabafashe koko ngo reka duhure साहब पी के बैठा हुआ है रोज की आदत है ngo musaza ngo hakuno uri gukora iki अंकल hakorana umusore yaje abaza ati gisaza uri gukora iki hakuno ngo hari uwo muri kumwe hakuno ngo wapi ngo je ngo ni jenyene ngo watashe none थक गया मैं रिक्शा टैक्सी को ngo cyenda rushe ngo kuri बसन नगर आने को राजी नहीं hakuno baravuga ati genda atakukwitaho ऑटो barahamagara ka moto baramuhamagara ka moto kamutahane gisaza caburewe hakunino kimeze nka DJ matwi niwe buri gihe yama yasinze ategera ngo neza cyane ngugomba kugenda hehe ओ चाचा अंकल एड्रेस बोलो कॉटेज नंबर 5 ngo cottage gatanu ngo ngomba kugenda ngo muri quartier gatanu kuri nomero gatanu चलो दूसरा रिक्शा पकड़ो चलो चलो छोड़ना यार बुजुर्ग ngo wahiga ngo yini ngo rikisho अरे चढ़ी हो तो मेरे रिक्शा में चढ़ेगा क्या अरे भाड़ा भी नहीं मिलेगा रे उधर जाने के टाइम अरे छोड़ना यार इतनी रात को कहाँ जाएगा ये ngo wamunahaniye koko ngo nahandi hantu ngo afise ngo yaja थैंक यू की ngurakoze ngo ntagikenewe ngo kugira ushimire ngo ni waronka ngo amashyase yo gufasha abantu batatu ngo uzabafasha abantu batatu ngo uzafasha abandi batatu ngo je ntushimire no need to take me just help 3 people when you get the chance ntushimire uzafasha abantu batatu byibura ubon rose amahigwe ngo arose amahigwe ngo kuva umunsi ngo baye mukiriya wanje ngo kuva umunsi ngo baye mukiriya wanje ngo wafashe tuno dufaranga ukadutahana ngo wafashe tuno dufaranga kuko akadutahana ये सब काम भी सीख लो है ngo hakuno tuko tuvuga ngo kinyamakuru ngo cakindi ngo gishasha abanyamakuru wowe ntabuzi barahuza koko ngo hakuno bariko bavuga ngo kinyamakuru gishasha एक सेकंड सुनने दो यार ukuntu ngo bashobora ngo kubika ukuntu ngo umugore ngo bashobora kwitangwa amahera y'umugabo के काफिले ukuntu umugore चलते हैं तो लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है अभी हम बात करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक प्रधान जी से ngo hakuno ngo turi kumwe ngo na ministre wacu ngo bari kumwe na ministre wacu ngo bari kumwe na ministre wabo सुरक्षा व्यवस्था की वजह से आम लोगों को तकलीफ ngo w'umutekano ngo ministre w'umutekano अनफॉर्चुनेटली नेता भी जो है वो इंसान hakuno bariko baravuga ministre w'umutekano arabaganira ariko aravuga ati kiremwa muntu n'umuntu kandi kirakora amakosa कि जब कोई नेता गलती करता है तो परेशानी भुगतनी ngo ingorane zimwe ku banyepoliticiye ngo nuko ngo bakora ngo amakosa ngo bagaca bayata ku bantu basanzwe सबसे गंभीर बात जो लोग सुरक्षा buri n'iryo jambo ngo ijambo nyamukuru उन लोगों के खिलाफ ngo niryo ryiri koko कार्रवाई जरूर की जाए ngo kare ngo n'umunyapoliticiye ngo arahanwa ngo umupolitike ngo umuntu ngo muri politike ngo arahanwa koko baravuga ati ngo umugabo ni ngo n'umugabo mwiza koko नहीं अच्छा आदमी है मैंने भी ngo n'umugabo mwiza जय हाथ दे ngo ivyo kujya gusa ngo kuko ngo hageze ngo ngo baja ku meza ngo nta nyungu yo kumavuga ngo kuri ivyo आ जाओ खाना रेडी ngo reka dufungure je ngo mwaretse tukafungura mukava kuri ivyo ngivyo इनका लेटेस्ट सुना है चुप क्या हुआ इन भाई साहब ngo mubinume koko ngo muve kuri ivyo ngivyo ngo muze ngo muganire ngo ibindi bindi ngo biba ngo bituraba ngo baganire ibindi bindi ngo biba bibara किसी को अपनी रोशनी मिल जाएगी ए चुप रहे ngo mwanumye koko ngahamamara arabanumisha तेरे मुंह में रख देख जय बेटे मैं तुझे कुछ समझाना चाहती ngo je ngo ndakeneye kunsigurira सारे ikintu लोग kimwe तेरी तरह नहीं होते ngo si umuntu uwo ari we wese webaza ko ngo bafise ngo umutima ngo gufasha ngo vyingwe se wo kutabeshera करने के लिए कहेंगे सब लोग मगर करेगा ngo uwo ari we wese ngo arabana n'ivyiwe jeyi तुझे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा ngo je ngo urafise ikintu kimwe cyo kunsezeranya ngo ntuze ngo wigere ngo witango ku butunzi bwa